Šta gledaš? Moramo prvo jedan clickbait thumbnail. Da se vidi. Eto ga. Vrata kasnije izvali. Tada! To ću ja sve staviti u video. Imaš na zeleno, pa je preduža. Pa šudine. Sad moram napraviti neki intro kao ono naš. Sve nećeš to objaviti. Neću, ne. Kažem, šta da kažem? Ćao svima. Ćao svima. Ovaj video će biti možda shit, pošto smo mi camera shy. Šta da kažem? Nemo me gledat, nisam... Utiš kak ti se našli. Ali to ti se tam ne vidi tako. Tamo ti to predobro. A ja nisam ovdje sinhronizirao. Uglavnom, vrijeme za Bimboozled Challenge. Već 2 mjeseca čekam da neko snimi sa mnom. Pa ćemo sad ja i moj Neven to snimiti. Si uzbuđen? Da otvorimo kesu. Malo. Ćeš pasu novu. Ajde, ja ću to sve izvadit, onda ćemo čitat koji je koji. Ali izgleda baš lijepo, baš. Ajde, sad ću ja ovako. Ovo su tutti frutti. A dobro, ajde ovako. Ajde, ti izaberi jednu, pa ću ja uzeti istu boju tu. Sve da ovdje smrdi. Smrdi tu baš neke čafela. Aj kokice osvetimo. A kokice su dobre. Kokice su kao... Ajde, ovaj plavi. Plavi je toothpaste. Pasta za zube. Ili blueberry. Ili borovnica. Pasta za zube. Pa moraš znati ili pasta za zube. Pasta za zube. A nije strašno, ko da si uzeo pastu za zube. Ovo smrde. A ne, poješću. Valjda neće ništa biti. Ajde sad ću ja odabrat. Gledaj šta je ovo bijeli. Šta je bijelo? Ajoj. Ajde bijeli. A šta neko... Ovo su neki žuti, ali bijeli. Aha, to su ti ove popcorn kao, ali ovo uzmi čisto bijeli. To je trulo jaje ili popcorn. Aha, ne, da, to je kokos ili vlažne maramice. Aha, dobro. Ja ne znam šta je ovo. Kokos nije. To je bila važna maramica. Koje? Pa nisam nikad jela, ne znam. To je ona tak taj miris nekako. Možeš pljuvit? Ti se sviđa. Neću biti lepo. Ajmo dalje. Aj mene ovo zanima, stinky socks. To su ove. Evo, izaberi ti jedne. A šta ako niko ne uzme taj ružni? Hoćemo ponoviti da uzmemo ružni. Ja bih htjela dobiti sve ružne, ja to želim sve probati. Ja mislim da su ovo stinky socks.
noge nečije. U mojim ustima. Koja je to boja? Ovo je tutti frutti. I što se... Bleh. Ajde vratimo. Moraš izumirat na facu. Skrivaš se iz orhideje. Ajmo dalje. A ne! To nije bio tutti frutti, to je bila povraćotina. Da, to je bio pić ili vomit, da. A, znači još nismo došli. A baš po nekim nogama. Isuse, to je bilo baš... Meni je po onom pokvarenom siru. Za raklet. Da. Ajmo dalje. A ovo bi bile tutti frutti i smrdljive čarape. Da, vidiš, ove smo probali. To ćemo ostaviti sutra njima. Treba križat to odmah. A ne bi slučajno 2 put uzeo. E, ovo ti sad mogu biti stinky socks, ali meni je ovo baš bilo ko stinky socks. Pa je nešto ružno, ali ono je bilo ružnije. Ja neću ništa od toga probati. Evo. Probali smo tutti frutti, probali smo ove nismo, ovo su ti žuti kao što su jaje pokvareno i kokica. Smeđa nismo probali, a zeleni su majak, zeleni su kao trava. Te smutite sad. Da, to su ovi Tutti frutti. i zelen, a ne. A vidiš, imaš 2 vrste zeleni, gle ovdje je kao ovaj i ovaj. Znači 2 vrste su zelenih, 2 put ćemo ih probati. Ali ne mogu vidjeti razliku. Nismo smeđe probali. Da, probali smo plave, nismo prve. I bijele nismo probali. Jesmo, da, bijele su bile kokonati i baby white. Ove smo probali, ovi su, bože sačuvaj. Ajde, zeleni. Zeleni su ili pokošena trava ili meta ili balci i kruška. Žive. Ovo je to. Može baš dobro ti dželbinski. Šta imaš? Ja ću još jedan dok ne dobijem odvratno. Mislim da je meta ovo. Limeta. Ili kruška. Znači da bi ovo moglo biti sranje. Meni to fino. Balci. Ja mislim da je to neka greška. Ne osjetim uopće razliku. Dobro, osjetim, ali nije odvratno. Kad sam naviku jest balca, ali ne normalno. Trava. To baš fino. Pokušaj, trava uopće nije loše.
Dobro. Još imamo ove. To je ovaj, ima neko isto mrlja. Bez veze što nisu malo bolje. Dobro, to je to. I ove. A ovo bi trebalo biti mild, ovo je hrana za pse to. To sam već probala. Ajmo prvo smeće. Ajde, ovaj nije, ovaj je odvratno. Čoklet, mus. Čoklet puding. Što si dao? Ja bi isto probala. Lijepo mirišu. Ko teletina. Zove. Ma uzet ću se ja. Uzet se ovo. Biće R-rated zbog pljuvanja. Reće da sam odvratna. Prekrasna si. Isuse, more... Ko nešto s roštilja, onako, al... Govno s roštilja. Isuse, neću... A ovo pokvareno jaje ili kokica, ali ne znam šta mi je gore. A kokice? A zadnji put kad sam se ja kupila tu kokicu su bile dobre. A kako gore, ukla. Kokica. Znači, ružno mi je. Pa ja ne znam, sad ružno je. Morate podsjetiti na kokicu ako je kokica. Probat ću još ovu. Šalje malo bombo. Pa ne znam, ne smrdljivo jaje. Ovo još jedno smrdljivo. Ja baš hoću dobiti to. Mislim da je ovo. Ovo bi trebalo biti. Ovo je kokica. Da, onda sam ja već dva povraćanja pojela. Ne, 2 jaja. Da. A meni kokica. A fuj. Meni kokica baš dobra. Što ti bilo najgore? Poračotina. Da, to je baš bilo ružno. Meni su baš dobre ovaj toothpaste. A nisam kokos nijedan. To je to. Probali smo sve. Hoćeš probati još jednu? Ne. A ovo su juice, ovaj buger. Ovo je buger. Da. Jesi to pljuvnio? Ne, ovo sam ne. Gdje ovo nisam iskoštao? Šta je to? To je buger i juicy pear. Hajde. Ovo je nešto čudno. Ja mislim da nisu balci tako okusa. Pude, zašto? Zašto je to neko proizveo? Da bi mi probali. Fuj. Evo ga, probali smo sve. To je bilo to. Ovo je ova mala vrećica od
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 različitih okusa. Ovo ćemo ostaviti za naše drage prijatelje koji će doći sutra da probaju. Ako budu bili voljni, snimit ću njihove reakcije. Napravit ćemo skrivenu kameru. Pa ćemo to probati. Može. I što se vam kaže na kraju? Please like, share and subscribe. Pozdravi ljude, ima ih 33. Živio. Jelly bean, jelly bean, jelly bean. A meni su one dobre ovako, kao bombonice, kao ono što sam kupila